about the other room? Agya Koo. Me do be wie enum tuomu. Na ye ni ka start free sinitwemu na yemra politics mu kakra ne yehwe the way be si akeka yen komo na ko. Edu se Agya Koo de na ka ye kra de. Una me ye nije wo Ghana. E ba na nije na mu e me ye nije. So far sinitwa ne se na si ko. Yo, we de metia eye watie fo nyina eye akoma FM wo mu yitie nyina tichi ne benche nyame nhira obi biala na ene so mama makonya se me nso so me mechre sabio sedi oblan eko no kwesi ni adwuma de obi enchre ye ba de de che na nyum to de oba de che na anse mfi kakra bi twam kono na sense mbinti ni jato ho kakra na nso so no yesi sabio banyisi wa yibi ajai enkase wa yibi akoso ene yasaba besumu a ye ne dodo no na ye nyina nim set kane no na nka ye igu seed so ene ye obi atimi tobi ati eni no ye fe na ye dwendwen ho apɛ kwan a nipa betimi atobi di akofie sebi ne laptop achi anase ne TV bi achi a watimi di ahye na wahwe for now the YouTube no a ene di go ne TikTok ha na ye de dodo na egu nti ye full movie anase series me de menye no series me no full movie na ya breaking into ohwe okobia bi te say Honey Jones TV a obo hu sini ahodo a ben fi milinu ne fani di agu obi aye powerful okọ de GH bi ho enu to so court temofra TV abenya Official.Agya Koo so dodo no aso Official.Agya Koo high life enyum na and I have a say me de ede de me no obi amumu shint me official. I see. So far we did the last 2 years I be so Ghanaian. I know the pa be no kasa imo location flew ha na makofia makope so bi obi ho amedi America masaba. I see. One crack. So far be esini be do say na we tried the last. Sisia fiti e bande me twa be tika ko be 9. Oh, bear 9. Yeah. I need na full movies. Papa. I need na full movies. Ko ho sisia be nya biake. Latest no cry Roman father. Aji ona na Roman father no. Me na me Roman. Na na double anase wan. Double ka ho. Double ka ho. Ana ya brand here ba so. Oh, okay. Oh, no, so. I see. But almost started social media, Facebook, YouTube, and other social media. Now, I started a movie. No, send the sequel as response to. Me ni tete mofra eye me amedia no. Ne yinya mai dodo no a hwehwe se wo mo beba na me mfo mu mpie. Ti me ye imagine say mo aboa mo ho se mo be so Ghanaian movie ni mu am ya se apejade a meboa mo ama ya pie na tete mofra de ni ye dada ansa na ya hyase de aba. Enti okode GH de ne de bai ohwe se de ye ba ku ya tu ne de minim se obi anya bi ahwa catcher or taplighter na me bought a piece wo say nice oko ayi say obi twani obi a ohwe I know the man I trailer na kra obi twani Honey Jones TV say ya iya dodo no a Congo soldier eno ni ade nyina bebre ya de bana se de esiko no wo mani age ho enti abre nyina no omo try say omo besa ko location ne de fofora. I see. Na yemra manyosemu kakra Agya Koo o she Kennedy a compare ko Agyapong t-shirts. Na da be na satisfy ya manyosem. Yo meda wasi amanyasem de me ba mu meka ne se ache na mu menye bia nanka menye campaign ma obi biala me to aba ache yi Rolling Star na msha ase to aba for 4 time me bra yi papa me tena na ntwi ka mu beto aba se na me papa na sem ibi akire so na se wono sora apɛ masem enti dura fi bia na se obaji na ni kakra wo ye cast ho no a bo se ye frefre nyuntofo comedy so me na me koye wotimi sra na se ye so ya na ni age fi se na ye ma o man na ni genti ifri oba no matoto aba na ebeduru ye 2016 obi abedi adanse 2016 no se mpanyimfo atwitwiri die be nan asenum no mse dabi
owura yaba wo kwan enim se politics on kan ho nanso ya hwehwe ma hu se wo ba na baboa pe Akufo Addo be president na edin nyame sole ya na me de me pesa na nyame anim ni metie na sopem free se na ye nyina ye pe ensesa se de Ghana be fa na ntuma pefra mo message ni say yes free SHS yes say nkola ku school free nyame anim ni me manwie legon na se ye ma ni ye nananom ni ye nuanom ebenya akwanya akobi na se bi wo mo de abombra da atia na me so bi wo din a se bi wo mo so ene eboy echido ma ye din kosoro na ye hu ye no na ese me so mitimi de ma ho oden eboa e ma sa policy we no ye papa na etimi eba nyame anim ni kochia o mampanyi kofo me de to nanim because ne ta manye campaign o ka chem say ofi ye kama pa na mum trial best minim say ni otie nkasenti ya panyi bia obi abehwe a bi say free us akọ eye president Akufo Addo ho abran me koshia no would fee ko chia ne nsem ohu me na ni je was Agya Koo abai me president sir yes enunti that was his words yes enti na all orders was stable no me din epiem say woni madwuma me year 2016 man fa ni agro me ne me mrante ba BPL MPP fu bia de BPA ho a chese ye dwuma day night me na ye dwuma ma ni dream ne ye den ebem na free SHS ne so e ba so me free SHS ne ba so no nyame anim me ku fie ekokoda na se me sa akọ eye ne office eye Jubilee House esa akokoda na se eti ma manager say oh ene sa na tie dia abre nyina medie me ye Ghana ni bai de ni policy ana de obetimi aye no obanko ade a mebo ni chidom na bibia akoyi enunti ena enei eye miura Kennedy hon Agyapong be ma ba wonsi su mansa no ham na wayi ni ti se enne opese obefa Ghana sebe yakua yenko atebia no eto no ho so na minim se obetimi aye na ma metan go say what we are supporting Nanado dia ene se na Nanado be de jira ke support no oh debi na Nanado ne di angasa de se Nanado da kwa Akufo Addo ena na be de ye chire de se Dr. Bawumia obu na le bu amamu na wo bu amu mutumi ba enye baako yes enye baako na bu amu mutumi ba power because supporting Nanado ama ne ba power ansa ana wayi na be de ye chire amen kasim bi nchiro yewura Bawumia obi biela ni obetimi de ne nsa a chire sabio na busuafie adwuma waba be ye bi ba waba be ye adwuma boa chire se wabo MPP oba yi sebe onko ya ade bi matimi akase bi a we de wagu MPP kura nanso ahemfo tiniye ebi di da bi achi ne senti ana bre na duru se esese di onim to ne yedi ni gina de atwenene ano e makwan e ma eye yewura Kennedy hon Agyapong be ma ba no no so ba be som na ba ton no wode yakọ wode yakuduru bohye asase no se enti ohu ne se Dr. Bawumia for now no so o twen kakra de betimi aka kire wa ne se nku betie mu no atie ma sopa mu a ase achia ne muri emui esna bebuo nyina de wontwen no onkonko home na fe won hihye ne niam yi na on famra sisi ya de enuro ho okay beka na ko na wo experience kakra o ofa on the experience on what best president pen on the experience when in president kakra bi jeja o mamo hunim die there be unim nipa ya man opportunity na nkom betimi aye a wo mo MPP party no well I know and so yes but obi aba o nipa o free say oboni ti dom a ebe na ye keka ne sei no Kennedy Agyapong watwam o sa abre no sir yes yemu aban yemu party na nyina yie wasom abo free titia memete bie a masuma hunu bie no waye na famu die e de aboa na abre nyina de ma me penasem osi fom na otie sebe wo mu eni bi constituency for asem na otie delegates for asem no na wo mu eni bi no musu kire na de obetimi woye na bi so amamu ni nyina so no
mama penna some dodo free say no kra na make catch because you say nipa no sabi oso obeya dia na waye dia na wunim dia na betime de onsa akere so say nipa di obetimi aye nipa ekọ ni nyina no we o mu nyina na chese Kennedy ohina Agyapong oni ni nipa wa hwire di kan na me ne oti hei me ne o kasai e bia sa ni no uni oye president ni wote wono oye ya da ye to aba wie ya no oye president I want to see no oye ya to aba wie na anu ya na no dia 26 ya tu wie metime de ma nam seso o sir oye president Ghana ha say people so waye no spiritual dada akase ye di yes asa akase ye di be siso onam wasiso o ko da be abeni nyina ye ti nyame ni o I see ye ti nyame ni eti de ye ne say agro ne form ye nkoto ne frenchim bibi anya kroje se koku asinsu na ani nyina wumu a danu dura November 4th no dan no mbehunu se ye ansan ye betu aduati no na ye nim de ya dey ye hu body no hu because ye were Dr. Kotwafrie I also have serve aban we planting for food and jobs agriculture minister Obojuma pa yes adenimo so a part of this government even though Obojuma also Juma pa and Dr. Mahmoud Baoumi. Oh, yeah, the immediate vice president. And then my papa work as a support. Miss Agya Koo nyina ye juma. What they say the you mo free. They count the last 4. Nyina ye juma. Omu bia so say ye the MPP. Man say omu MPP amamu no. Obetimi abu asene opposition for. Yen say no doubt. But omu nyina so nipa miensa omienu odu etumirika anya ba ku ne di first sa ba ku no be di first ono ne Kennedy hon Agyapong me kana sim sisia na hwe ewiase ayewe panyibu baby said de ani ehu e bi hu adanse sure papa is share ne politics ase enfie bebre na me ni ho nenso abakosem ye be kire na mehwe ahofama ode ma parties sebe ni sika a odi wuramu ene na hoɔden a odi wuramu na ode boa se aban betena se de bia party ni so betena se de bia sa nipa no ene ye de ne ye party na nya de sabio obehye POP ye pe bibi kura de aboa party a ana de aboa party ma na ase wonte ne nso so wate na ni fredi ba akofo nsa nkansu nyame ni kata nenso ye hwɛ enyuma wabie no Ghana asase so na watimi abie adwuma fa nipa mpem nson ene akire ene uhwemu a steel factory a oli one factory fa nipa apem 1000 na the biggest coastal ya obie eno na be kese wa Africa hai the whole Africa yes one fa nipa kra no o fa nipa apem eka ho mpim mienu be campaign so na akire no ho a ba akofo bottom sika o ya kofa enipa ka akra na mpim du sani pa wosu wantimi nye ye de Ghana sika nyina ni Ghana japade nyina so wonfa mo ya akohoma obete ne te I see enanu ya 1985 Dubai eda ba akusi ya na ba akusi no ha ene Dubai ye den na ese be busu mi no ba sa isi miam ene so ne hwede Dubai aye enye bibia o o mo se oyi pe ye se Dubai oyi ne se fra asase na se a Dubai be ye den timpanyimfo te na se no mo se dabi yemfa Dubai nye tourist attraction kro nipa pimpim footballers mo ewo bie nipa begitwi abaho na sika bia so mo de beba ho no ababa abeka Dubai sika obushi ko Dubai ni na wo twekra bisanso okọ kakro de ko Dubai obeto watch obeto obedidi hotel me penya pan akoda Abu Dhabi I see na edan no even bathroom kra woda ho a wotimi sole anu asa behwe bathroom no akoda kakra wo chese se ni omasi ahohoro na ne bo nye dene $100 na yeji wo nenso wo beba ha no na bia hotel bia wo free se nka ni nyina ye pe no ni yeji wo be $350 identity na ese ba sa wunim oye
ama bibia aba fom na watimi etu sika aba krumu abrante sisa sebi empim emeka say $10,000 $5,000 that's when you baby anko Ghana ha na say baby obekọ no oni sima mienu na sika na hia odi betwa pira ko Dubai me ne sa amnante no sebi minka said o ma ye no o ma anya de enti na mpanyin bu be say yenya ne etie ye na ye a eye ma yen ankasa enti Kennedy Agyapong dream ni de o bibie nnuma every corner abrochie udachi na factory bi wo ho ubeye adwuma ho tokro biam na factory bi wo ho no sa no pese wo ye no amagana so ate wan to buildings ya Dubai fo asisi a sky hwan ye kohi edan mu baako konim nipa eyemu adwuma etisi wo kakra wa ha ene yesiesie yesuo ebi de lake bosomtwe 16 regions kro bia wa na mane ene na mane ebenya nka dum bi na ye de ho aye tourist attraction ama yesiesie kro no ama abrofo atu eye play aba krom ha abeje sika ni bi so ha adenti ni empese ebe ye ni sa na de bia ko yese mrantie struggle o be kofie kura na yem hyehye no oni taku da ne botom eso sa nyuma we nyina ba se okopra ko oni se bosumi bia obaji be apem ne ha num bi anya bia ma ne yere ne ma odware sra oni se me kwa adwuma eni se na wo de titifi na akoye sebi eniema basa mrantie ne mabawa ede wo mu ho awura se no na do aye bi o kufu adu ma menka chiro me boban tokro bia nwa mi nwura mu Ghana ha adwuma MPP ene akufu ado aye no ofa editwam o ma ye adwuma o ma ya ade na eye den a na ban wono no de ne mrebe ye den ebeso panyin so se be ma be ye bi wa me ye ni nyina o ye se Ghana ye nwi abrabo esese ye to aso na se ye to aso no se odi akonwa ne imade a esese ye de ma sabi misremeka odi ose na de ofata na obetimi abiebie nnwuma abrante enya adwuma ya kuro no badu o mpoma kra o kwa oyem nhyew fi se won konkobie ana sabi yakosi na abo akuno wo ne kakra dan bo ababa wa na wawo no opia bonte oyem nhyew onkonko sisa sabi o misremeka emrante be edu eninu enwu so enti Beg Delegates ebrena du constituency bebiri communicators bebiri moye delegates mepa mo chew aduru sei an obi eda damu ye disi katwitwi die ye hyamo na so eba ne sa na chese nipa no oto hyebere wo oto onim die nyina Beg Delegates se mepa mo chew di ade na duru mepa mo chew kofi adu meka bia ebam said ye meka 2016 say kufu ado beba omu nyina me ye adwuma de na ye de ne baaye no omumwa na de nipa nyina ka Ghana fo nyina ka na nanom ka asofo ka apolisifoɔ ka asogyafoɔ ka lawyersfoɔ ka judgesfoɔ ka timamufoɔ ka asukuufoɔ ka nursefoɔ ka nyina ne se Kennedy Agyapong ba ye be break 8 no on beto aba no e de ama MPP aba and that form sao and that form my and the former that form ne say Kennedy Agyapong ba NDC for CPP PNC for ye nanfo ni binum ye nuanom ni binum o ma hyebo se owura Ken wo ye nipa ni you ye ni you ni o ka asem na o nsesa Ghana ho do ewo ni mu ofa obi e wabiebie nnwuma a etiri so se Ghana esi ni tirase a enka no wo ma ko nyina ho ane beka no no wo nnwuma wo kuran mu no ane beka no enti wo pese tena ho de bia na ze enye Kennedy Agyapong ebe ye de so ebe ye de me kaka dai Uni asem bia beka me wa asem a meka check akufu adodo wa ye adwuma siesie Ghana kuro na ni ono wa bie na me kaka infa de na me kaka fa ni ba bie ho Utmi ka asem bia fa Dr. Baumia ho Utmi ka asem bia fa akoto free ho Utmi ka asem bia fa adeni mo ho ti ma me ka asem planting for food and drug me ye fa me adwuma ho ye die ko so no me ye ma me bi na enso so se Kennedy Agyapong bebiebie nnwuma ye benya bia yo me enye sini nko a metimi akwa kopa bi na ma ye na se bi nam dodo ansan kwan na boso me so a me so manya kakra me de medie enti president Akufo ado de be ma me
me nsinsuo man san no ham wa ya dwuma nkasa ne braso wo ko nipa sa pepepe omo ya de omo bomode omo bomode omo kotra se na ye ba ye de ani di amon sa pepepe na ya chiachia omo bibia si ani amon matna front na omo hwe na Kennedy Agyapong o sere unya nwore if you never all about that front so we be kai na o ma hwe de e koso Agya Koo 87.9 na we dey any JB me ne Agya Koo and di komo fi anu me say o say sisi anu 8 years no so man na dan kwaku fo adra on na be di akire nko asem bi ba e be mo match na car front da bi MVP go ja front seat there e mo na dey go for na about to 26 year na no ya agesi ya Kennedy Agyapong da number 2 I don't know number 1 but o di second na ye one me see me bo se o dan mu sa o di second ni na chi no first no di ye no how what the first share offer me see ye kura no na ye nim say Kennedy Agyapong e bi kura no akoto so tedo aka ho 5 no but obedi second no ana me ankasa me bompa ye no busa nyame no so we first no and say MPs ministers ene na se free dada ni na delegate bit me koi ekobo sa ankofu no ya kan say ye mpanimfu apri ebi ewindom anase omo prumu ma ye bie won enso wonu obi e kasa o se Kennedy die ono asi fom oba ye mpeso aso ha obeboa ye obeye ese anye bia obeche bibi aduane kakra ama bronya bi ye ne ye yere ne ma enya amu konko ba ko bi kura no adi na mpanyi eze ka fo no ko ye dada ba politics penyin so se di onya keto obema won woni nya kese obema won etu wo nim ne dada be miensa eye policies Kennedy Agyapong so oba obeya ma wo tu edi na chese onti ne hu jakra ene ma be mienu miensa bia Kennedy so oba obeye edia ama odi convince o na se we dey tie me anti enya adwuma nye member wa nya adwuma nye sabi wo ye party bakra mpo no a no okọ ha yesi kokofa usi bibra meanwhile otu anamo woni nam kwai ase monche monkam a wokọ no de ya musa CV okusie didi a onwam so didi enti wono oba bibie nnwuma o bibie nnwuma enya MPP fo nko Ghana fo nti ene wo ba enti wo ya MPP o wo ya CPP o wo ya hwanhwani o ukọ na akọkọ adwuma no eye adwuma ubetimi aye nko nim de ebeye den ebeba nenso so no na akọkọ ye ka bi ana atwa bi ato ho a wanhwe ni ya etimi ha wo wabra ba wo bu enti sa nyema we nyina beba ade ba ko eye mede obema Ghana sunsum no ba bi ayira ko bia no asaba Americani sekanda ni minimu no kura no o se America British was British Ghana esese ye kase Ghana esa Agya Koo Ghana ase de wa osika ase Ghana nyina ye o ofa edi ka kiro se Ghana no amu ne ete no nenso esese ye di ye num a ye nananum so aye no ye tokura na ebi tinisuo eye aye nyina ehu bi footballers ye born national anthem kra unse awose agubi na bi team su oche unim chese waye crowd say obowu anase ahye obehye ni man de animunyam sabi na sese Ghana ni bi aye na wo kodi unu abone wa hu se wo ye Ghana ni wo kodi nsamani bi wo hu se Ghana na wo kose no na ye nyina atimi aye baako na ya chekere o man na aye se ebro nyankwan atuhwa am nipa nyina aba Ghana abehwe se de yesuban ene ene ye etie me ka se na no na na dan kwaku fo ado campaign ana o ye 2016 ebi wo ho ene ye ntu oye yentu bi me ye nyum bi mfie bebre so nyame abo ma Ghana o de nipa nyina ahyem na so o man yesi apeni emu mofra mu mrante bibia nko yi sabre no so many years ansa na aban kura ye den eba power na masuasa anyum na ba abonten dadada die nti ama ne kansa na no kura sika wa ha na ye nyina nim se ye bedi no kura ne aka no kura
ni amanokura ya manokura ye krogen a MPP beso aban mu no anaso oman mu no na niyama bebre nkoyi sabe se oman light kura nyina so a that means say kabi yaden oh baby so wa ma metia light no enyina so ye bedi adanse se niyama bebre national health insurance na cut da ho ebro over 110 million Ghana cedi mebo a wa ma metia ebegina ene akufu ado aban MPP aban bae national health insurance minni se omo pamu nipa yen saline koto petrol yen saline enkoto gas sabe light ye gina so eye fidie to da bia e be kasa anopai ye siesi ye dum no sima be mienu anase donwere ba ko enu nye ye dum siesi sabe onipa ba e na ekota polo wa enum na obekoso no obo ho se bofre enti esesi ye dum no no wetimi siesi no wie no osi fo ma waso amamo ye hunu dum so sabe me boban wura sabi ye nkura nketo a ye de be kan se kura ni chini Ghana enuma a wo yegu sabi ye nkura nketo emu emu akwan ofa Ghana ba ko fo nsan so nyame ni kata sika no a yete so na o mo bibi ye we no a ana odupon bi eyi man boy ye nyina ye wa ha ya de beto owiase ya de beto owiase no aban we try the best in the penny for modern ama yade ye ntini antu atese America ye ni don so ni triple on such chippings France ye ni don so ye triple on such corridors land ye ni don so no ni ye hwe on sa anya na nkasa nenso onyame di ye hu afofi edin nsa to Ghana so a empanifo asofo Ghana fo de kompa bom ama otwe bia mpo tie yesufre nenso untimi nsesa frisa abre bia no dodo na woda kwasikoko enti kwasikoko nyina ya ugina ya enyi ana empanifo ani aba ho so se ene sa ane ma we enum nyina no ma oman no ye pro tete ya anase ye kwa ahunyinya mu no ye be hyase ni ya yebi eninti na Kennedy Agyapong na ni abre hwe enkwada bia na ni edi America mpo no na omunya bi man kwada ye two Air Force plane ni ye de ko Vietnam on ye koto nkwada bia ni ye da Ukraine anwa efiri ho sabi hwiti ye de efiri ho asitire efiri ho esama ye de ye pa no na efiri ho enti ye basa o man no ebe collapse nti sa Afran place wo ho Northern region wo ho Ashanti region baabi wo ho Achim man baabi wo ho na si ye betimi adua de ni bi ade no so ye die na ha eye ya abade na so onyame de bie esese ye ankasa ye na etie ye ni ye hya ase ye bi na oye na bi kobasa ye ho ankire na obi so abeda ye eti Kennedy Agyapong de waye bi papa ni eti sika so kom de no so de na ye sa abre no sesei emu adende dabi emu adende na so wo se igusu hihye nipa na wu a sabi ye ntimi mfa ne mabag kono me ni de mampanyini ni panyimfo wo mo hihye na se ebere no so no osori a Kennedy Agyapong obeba besoso over 10 years ago Agya Koo na ujina ona so pa as say oda so jina ona so over 10 15 12 15 years ago I dey by na odwuma no ekoyie pa movie industry na mu I mean na more than maybe be fa bia Agya Koo movie about 8 years 9 years 8 years and they by na no movie industry number 4 I mean sana ke be kasa ban na gubodwuma eto da ye ne Yesu yatra why no ya nkasa ase oman no okay oko abrotira CD egusu edi CD she deck mu hwe bi yeah eso say deck ya twemu ha ye ma me no ne ye nkwadai omo na gi adwuma no entre hwa omo gi adwuma no ho saa ne ma me osade opo odwum no okwa no afa kejitia no atobia na shop bi me pe di Agya Koo da so no Agya Koo wa nanti no ato no okwa akohwiri ene deck no eni hobiu CD no eni hobiu abrewa sebe onim YouTube no enti so obi amia amfa bia nkokire na ebe ye den no wahwe bi enti ebe ma ye dwadie no eso ate enu nti ne ye pe kwan bi so afa se de betimi aye na abrewa pon odwom abrante pon odwom a watimi atobi e wo kwan ho asa akofie akwa akohwe ama na sori me tena fie che yie pa
be 10 years na me tina fie ene ya ba besum YouTube e digu ye nuanom adodo na wa bruchira aya na ani ginenti no mo pe bibi sei no ma hwe no ma gie atuma bibire frɛ ebo ya ba so Ghana for so na mo so mo pe baby ti say theater na say baby o metumi de atwa musini ema na na do besi creative art school e wo kwada so aguso AC ena na ka mo hwe sini dada no the local Ghanaian movie mo pe baby aja ka besi wo besi baby e dia mama metumi de aye movie ni ade metumi aye locations ni ade ema time cry by as mo sorry ti as ade no de ko Eastern region abra sinitwa ni na Ashanti region ema sa de ni na ekọ so I mean I must say the production akofom ye pa I must say no movie no end time matter say na eba no aba no so so ro be play aba no ntimi mu am ye on say ye be kan say ye die eba sa na ye pe baby die se na obi e pre akode na nye na na do na e pre akọ Eastern region obi susu shemo ono so say nke ko Eastern region obi say ko Greater Accra nke ye eko vote anke ye obi siso ko Central West anke ye Shanti so na ye na mo ye de gu nsane ni a ehemfa na nke ye de ba eye dudu obe ene ye na ha ampa eye president we ni abro sa yi ni nyama so na so start kwada so yi menitua eho na mete ye stop da omo ye adwuma ko hwe dan abrane a ye sisi a omuguso ya bododo no aso omo wo ya dodo no a digidi ye se enkamere ewe nanim bebira obewie no atene nsa afiri ho nenso so ento na kan device ba no so ba be no adwuma aho ayi nto aso o de be say ne MPP nyo no nya vice nko na MPP eni enyina nko tena fie na ono anko ka be no nko ayi no ofiri ha no okwa enti nipa oba obetimi aba behwe na nko ye se media eno enye maduma ken o kasa abribia uti oso obema nyuntufu asu anum sinifuo asu asini ene uye read song ayi obeye uye gospel singer obeye we na ye nyina mfa ntwe o man susu no mra na Ghana no ye no Ghana no na ye mfa nwura school no nti akwada no kura nim se wo Ghana wo ye Ghana ni onni ni nua bone kire se nani eda so se service no a Akufo Addo president o de baayem o ma mese no obeto aso aye ni nyina afofre ni bibire ni dodo no a asa aka Agya Koo onye na Agya Koo I mean watch our system no mu ye pa e na me ye babedru ha asisi a ye ndwuma ni Ghana ye tesika so na kom de ye ye pa ya sa ye hu ano nkofo dwane free Ghana e kwa ama no ne I mean I say Ghana ya he mobododo everybody say ye bedru ha ye nyina ye di mufo na aban mu mpanifo be di mufo no dodo onso timamufo so dodo na ye be di mufo I see obia free say de otie wo mpe enti sabi o etoda wa ma branti adwuma na baba wa kura se adwuma se obehwe na waye ni yie na nyame nam so ehira ne da ache ono so atimi atete ne dia ma obi so aboa no na sabi o down kwanta ofiri se bia okura de wanya ho se de o ba o tie ye bodi wo sika no o de ne sabomu a na wo de sin dodo no agu nkrofo adwuma enei amene o kasai obehwe obi bia adwuma o de ama nipa no se wo hwe ma no na odefu asini so wo ye TikTok o manani nkwa adwuma na nipa di sika na wura mama no I see ti nyina ye wo problem obo so ayi na sini so TikTok no de hoye it will be fa bibi kura wo hunu bibia nu a wode na koma ta kire se yenye nanso sa nipa yi odura mbezi anu amoa onimse asede ekoye na operation bi odura America pe ho mera nyina wa ye den wadi so wontimi nkonkɔ yesa ewa America wo ye nurse ni wo ye man uduru ya se ofo ne onyama nyina wo de hye draw na ko ye dinti aba na ye den afa wo na wo de boa oman no ene sabi ayarfo a eda ho nanso toda ekuroma no eya ne ntisa so wo de phone no kura to wo wo ye na dwuma sese wo ye wonye eti ye nyina di ho fo nti ana kensi ono de wo ba obetwetwe am obi ehun so ye Ghana ni ye no do ye ho na ye nya dwumadene fa mo oba ni obi anya
me so ene ne de would you say school sema share that boy bebre meka ne say school de aboy bebre na sabe eno nkire say uko suku a na sabe bi ase no ubedi yie sabe yetifie esua nyansa wo fie ansa ne ye ko school enti ne yesua no yete aduane a yede hye enum ne yemfa nhye yaso ye maame no betirete ye maame no funu e benum no e manko university kumasi amakum ha na yetete ni nenso adwena da ha no edika akandada o wi leku odan no kura no a bra to bo ase because mi sua free ha sabre no ye bedi asem a na nakosa o ye den brada wa anko suku a abrante ntimi nante basa wo beba betena amakoma yimfi asamonan no atie mpanyin nsem a nananom ka ye pon abosi atete eyi amaye etina etie nananom anamo fie nyansa no mu odu edi ukobia e de ka fie nyansa no eye nyame sabio obramu akwantu enti no antimi ankobia pekifie de no na mu wani nafom eye den ya sukuu ni sidan ya osu betimi asidan ni Mr. Agya 87.9 medical culture say wait me at the voice note and a message at their Facebook Akuma 87.9 on Facebook so and your WhatsApp number no 0591 95 6661 0591 95 6661 na yentimi enim komo mene yura Agya Koo Kofi do na friend Agya Koo mene na edim komo yi na also wajin chire bia betumi dia ba nkofo bebre ya send message say on Facebook Siedu Abubakar say me misa say also nim say Kennedy abi enwuma pa also bekoso abi enwuma pa na also the question pa na say wo gidi say Akufo-Addo so ayade yi ada no montuma Kennedy se enya Akufo-Addo na esa abawo ebere na so mfie nan no ana Ghana for say there ye mfa mfie nan yede enka no ho nti mfie nan me no kasai akaba ebo so medu na ase bu so medu miensa me bo a na aban no sabio oda na chi nti oda na chi die medical ka kire say eni pa ese so timide manu a ene Kennedy wo hene Agyapong masa sabe asemwe enya de a yede ehu neka maka na ye ne hyiase se ken beba edi ka ye hu dede obedo Ghana no de Ghana Agyapade atutu yi yes na omano ubia ho atono o kan former president mama yes medical culture se bema be yebi mama ye ni nyina se die enimu ni se wa be yebi se sabio Ghana fo so omani a ko mama na nko ti mesira no onto no boase na de ken emma mahihye ni ye emehihye na dati bia no se wa anya yukura no ama bia na ne man me wa faasi fu me ne man ba ko betimi aba na wa ba beto ani papa aduma no so a enkeye but for now dear yenim dear omu betimi aba wa kasa wati nye kofo ni bika asomo so wa no ye mienu 2016 almost so de nanado be share Ghana kon ama zeba bia Ghana akoi shedam ko yi enaso abaso de Kennedy ba medical kase 2016 me she me kasa asem ubie ni tu ase free SHS me ko bo ho dawuro me boa e kase e be ye Ghana akwan me boa yes ofa se Ghana ni etimi kase na Akufo-Addo bai Ghana akwan onye bia ene so mi hu o ma mehwe o mu mienu I see free SHS no se problem se wo Ghana nyina na sabio president Akufo-Addo asolve ba mi so ba baby be ma baby no ameye ni nyina enu nti se oja akonwa na ama akira nye mimi hu ne se obetimi abeto aso aye no aye ni papa mu ene Kennedy ohina Agyapong ti se menka no kra menkan sebia o ka se Mr. Mekan o the heaven bafom and one farmer Kumasi International Airport o kan you
Ye nanso ye nyina nim say 100% a 80 something percent there. Yeah, sure. Why? Sure. Ani eye sebe eye ni yade nya so yade. Okọ ho a ubehunu eso ni e wa ha. Ana ni say international airport yaye. Abramefa Kumase airport debia. Enu akra mefa ho. Oh, I see. Ni fa wo debia. Na sabi yo prawudu ba ko bo ho. Ni atoro so Kumase international airport. Na tema no so sabi engane egu okura meme pankane apa ebi kura ni nyina kura enru sabi otiase ni e ka tem international airport Abraham Fifa play akọ Israel mafa akọ China mafa akọ na minim say the international airport impo keto akura wo Cologne anase e wo Rome no minim say the tie no na o ka tem say Kumase no dada yesi we international sabi o enye nipa nyina obi sika nipa yin sika to mboto mrante ne mabawa enti obi e kasa e fa sabi sika ho a minni na chinye but ye ka aduma grounds aduma abana ba be ye bi e wo Ghana ha de a eno so mimmu mani hu so fi sabi a da bia me nante ko bi a na nipa no wonye dai onko bi enti nkura me na masse sabi me boban ne me koba me ne me hunu dodo no a eti mesramo be ma be ye bi abayan ne famodi na ye hwe de ebetimi ayato aso no mo kan bibi se enti na yesi ne ego medical chirechirim medical chirechirim se sidi no ye nyina yete ase ne ebo no se bi ebo ne na mutuo se ye mpesi di bio deck nkotwere de ye twere because atam fresh screen eba ye se ye TV kura ye etikopon ye mpe obi asesa ne de epe baby edifa eba ne sa eso okọ achire na nkotwere de ubetimi ama nipa nyina inside asoso ana meka ne say ye juma no soso no akoye we nam ha enti dodo no asese no panyifo kikom ana nipa ba benche titru driver fo obi oba o seja de ma memeto maba eye sabi obi odene sa boga na sikam ye ba ye sabi me kasi ya fo obi papa nkonkoto afiase ne yere ne ma na busua na sorema eni awreho a me mpene sa me mpeni pa etete bia na do kokoto mu ma wo se sisi ade afibe 850 1300 per bag 350 per bag I just said DJ by pa enwe ya NDC for press conference the way ya kokobwo